uinganize. Bajja kutweza mihanda. Tuwe mihanda yabo kubafu. Bajja kutweza no jirugamu. Orugudo orwa kilometers rukwingana mushanju runyangarize entunguka. Omuchwekecho obw'abantu babutosha. Barukwera rchirangun babasa uteja gobora chango ahabwembera mbi eyurumo. Abaturage abarukwesharinga ntibashobora bizibo barukushangana mnonga abacyara benda abarukubani bazoha amarwariro okuzarisibwa otero obushuma obweyongiro mu cwekecho hamwe na za pichipichi ezirukucwanyaguruka habo rugudo ruboro ekizibu kyange kirenyine biki yange yone hoyiroho biki okweka customer okugwa okumunaga kakusasura sakabuzoba zona ziroho nakubya gano bulikiro hawe ngiro bakukomhane kurusagura abasuma abasuma tukwenda mu bisara kandi bakora muhanda bayirisabuzi kuteka maramu wako teri maramu mpaka tukongera tukugaruka mutugurima yes muri hali mbere yakutravyamu yakutuletereza kuinuka muri banu abataka kuno tikuli kwekara kwegugunga okwarundi kinda ituhanda ituwa baitu mukuru kwangi kwekara kaso ku obusinge gali mazima tujwahire ibyo ringa urwa boda boda musaje na gambo mugongo gucekere gukwenda no kumulemesa amaka obakuta obunda kulemo no kubya no mukyara wa yara ndo yangane then aba baby nabo bakoza bakazi lebazi garukiro muhanda niho bakuzalira abana ne bisasiro bakutekinga advantage niho kubinaga habwa embera mbe zaki bizekibudo kuba kibo Bazi bakabakwata bashobora bagamba umuhanda bagenda gukora oya kukwambia ko bajya gukora kumara Brani kabaijera kabagamba engineer umuhanda gunu buli process yo gukora cyonga nkujumira muno abasigazi ba Businsi abakwita umuhanda Kato Ronald Rwahwire omwabanyishengero abarukayanira entebe yo kucicirwa abantu b'ecwekecho najumerura okunagenjura ecwekecho ashababe by'obushoborozi okutaho mu nshongeze fakti gumazire myaka 5 bakagulima omwaka gulo gwabandize hati gumazire myaka 5 nicyo kurole bina biri biti tibagulima ati tukutirira abekulembezi bayitu aba Hoima West na Hoima City bayije barulo muhanda guno umuhanda mubi abantu bakwekara kasa abo muhanda kwisana guti basasura emisoro barabamu kandi nabarabamu ni basero bururu abakyo buire bono babuzira akyo buire bono beserekere obuire nibo bono kurugaye bakarwanira abantu baba hoboro Banyuma y'ebyo Hoima East Division Mayor Chomuhendo Robert Ruhigwa na hamza abaturage ku orugudo rurukwija korwaho omuchweka cyo kubanza ecy'omwaka gw'ebyesente oguturumu yabashaba kusigaza obuchurera muhanda ogu kuteka mu program under rehabilitation program bagenda gukora first class mara mukuruga Businsi mu center kuraba rukoge kasasa mpaka ruyanja kandi kuli mukotene kubanza so abantu baina kugumisirizaho kuba government we traisule center for first quarter so abantu baina kugumisirizaho ibindi ya government nko bikakuli batabiti gasha kwa gada asaba habwa tayari west ana kini kyakali kuli kweka abwira bo bulu batu kwata ngengerembe bukakuona ana ntibona abona so